Abushan for ya mama ha mama kwa bebra so mamuni ama odo biso nsamo ya bobo no or Sompa television so abushan for ya bana ya de babe somo sauti enka obono mantem ne mu a abushan for ha say ya Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM and asa obono is mantem ne mu a say ya techiman say ya nkransa say ya kentampo ha so ya Sompa 90.7 FM and asa wa santimantem ne mpota mu a oti enka so Sompa 93.1 FM. I was for Sabne Dawson, not Naposo, any Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia says the moment you saw ne Mampenida that John Dramani Mama Buasi Mua, just a campaign one or Mashasiano, no Waki Kebidi a chair, Kane Mampenida that John Dramani Mama, and Mopenine a Yanua, Yedemunche Mo Ebremo, and Rebeto, just as Speaker of Parliament in Ifia, what Timo Krapum Premantemo, send campaign for Kwakoton, Omuko Hunu Selua, and I'm Soma Asanso, a year Bantam Raswe Ababonte Ababekasa Ede Afasan Samno Abja for no so be to just send people amanyuku no nipa na bi e wa amanyuku num wo ma pam wo mu say Ede a free party num na empedimfo pinua e na ahyase e kasa ede fa ho ye be rem na wie na ye de ho nkomo ya tete se owura bi so nam Kumasi abonten so Ede Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia den ejiji sika ama posifo adoa no e wasokwa abonten so a ye be ko ho no ne yakwa kohwede esi ebusian for we ni afofro pinua ene akekesi ene se kasia ba bia wo bia no ewie ye ba na ye de aba besom wo asedan koma 21st clinic yesi siatika yade no odo ne 21st clinic e bitutu ase de ama mizone 5G drink no eno an ye nunum Tabita clinic say diabetes ene prostate no fabra na ye tutu ase emfa emma na 3A herbal center ene 3A cool capsules abadwa so a wonya bia kokunu city bia no ase betu ede ama cloud internet Ghana we internet one sensem you know the beshe yensa ye betenetena toto ede ama na eye express group so no ye de mutu kwan akwa bruchire ama akwa ye adwuma enyoma papa akwa tena so na so was herbal clinic so as a prostate ne dia ye obia furniture o matena ye ne yemfa drunkan ma me abe say ya de ne die hu say ye ntoya de akra no a furniture na tena ye de dro be kan ama ya de ne sini city bia na adwane de free ne pedue ne momo na ebo mechi do mobo madonte ama me vemu a baby a wo bia na wiai yetimi aba ni aba besom wo wadwenche no nsusu obetimi di aba be kan ho wabra wo kan we social media platforms a wodo nyina so oko Facebook wa aye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube aye Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ode bia bia ho no ma yegusu a ye bekase no mamona busianfo ye bekenkan ede amamo meden ede na ya obo amale bia bogabsianfo ye nya brey na fin sam no yenkomo ankasa emfa emmamo ye demo shas ye de free Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na tena ye na momani tua se de na kese ya bo pere no anisa ye nya bo ema omatie simu a we nam bonkum na we nam nifa ene mampani da John Dramani Mahama ede hu se watie simu a won nam eye mperimfo ahodo so o se eye build Ghana campaign na ge so 1990 amanfo so no ne omadidi nkomo no ahwe niema akwakoye atete ni atepo ete Ghana made hye so na otimi anwene bibi ede ababeto Ghana made hye enimanam so ema watie simu echese ene obeye ne wontimi nye ne wo gya adwene dia fa ho ne nyina eye mampani da John Dramani Mama 821 amo na enumo ne beto dwase ode nsusuye bia ba beto abonten se so don for ye na dom na Ghana made hye asa dane o mane de ahye ne nsabie wa ade obeye ho adwuma ne se yenkɔ ese yenkɔ ye tete wo no mu no a ase adwene ye se ade san na asɛm asɛnti no wo ye adwuma na ebo no num no nsia na obi e kwa akoda na kyese adadwo no ye kwa akoda hwankromo wabra ye nyehwe won de wode bibia ato de se 24-hour economy a anadwo nyina ye benya wo mo omo ye adwuma ebenam so mo man na enyo mo so mfa so na sansam no a mampani da John Dramani Mama koka ye no na Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ono so so atie simu a wo so wode da ase thank you to Tamala Bonten so okoyi owura na no se nsam no wo ka no onim ne wo keke bia no 24-hour working economy o se de na wo ka ho asem no ondo hunu se mampani da John Dramani Mama kra no wonte ase Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne nsam ni me as Vice President I have solved many problems. I have been able to guide the issuing of the Ghana card. One constituency, one ambulance. Agenda 111. Zip line drones. Mobile money interoperability. Goal for oil.
free Wi-Fi in schools. Today, with your mobile phone, you can renew your national health insurance card. You can buy electricity credit. We have brought paperless sports. What idea did John Mahama bring when he was vice president? What idea did he bring as vice president? He did not bring even one idea to the table. And I challenge anybody to tell us one idea that Dr. Muhammad brought. Dr. Maumia has brought idea after idea after idea after idea. It tells you that if you make me president, I will have my own vision and I will have my own priority and I'll bring more ideas and more ideas and more ideas. Today, John Mahama says, Abusafo nti wey aye vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne yetene kan wey mra na wahia dom wo Tamala Bonte so no de aseda piesie asedema rempemase do ema MPP amanyuko achitafo ne MPP amanyuko etua ne de esi ayinefo a omo enya ne mugidie to abama no ye nne on na aba be kendifo da amanyuko na no ene wode da wonu mase se ene kra no a wo vice president ya woni tumi eni bibia kra no wotimi eye bibi ede so my Ghana this year ye how kitten bia no nemum na ne ye dane tumi amane dia na ne obeye enya asem ketwa na ejokeka sansemi na kese mampeni da John Dramani mama soso no ennamu nam ahafomantem nemu a abusia wakwa akosia eye adesuafo a womo ewo St Joseph College of Education a wono ewo Bechim na abusia fo kosia wonum no ena ode tu omanim se okokan se so don for ya dom ama Ghana ma de siasa da tumi amane biewa ade obeye 24-hour economy no ka ye we so ne nsa na we aso ne nan na we aso ne ti na we aso ne mfe ene ye twetwe ne saa wosi amanfo enti ase sempo ye se aposifo dodo ene ye nya wonkofa togofo wonkofa abijamfo Ghana fo no befa wonum na ye nya aposifo dodo a woma ebegire bambum se enkane na nyina so a ECG hoi ye befa Ghana fo na akwa honum enti ne nyina na ye adwuma ye bie amamranche ne mabawa enya bia ye mampeni da John Dramani mama nsemo ne wono so ede tudwa o St Joseph College of Education o Bechima Bonten so kakra eni. Recently I talked about a 24-hour economy and many people are coming and saying, oh, it's not a well thought through program, people are doing 24-hour economy already. If one pharmacy is doing 24 hours, if one factory is doing 24 hours, that's not what I'm talking about. Everybody should be encouraged to be able to do a 24-hour shift because we have the harvest season now, the bumper harvest. Factories that are processing agricultural products should be able to run 2 shifts so that they are able to process as much of the agricultural produce as possible. There's nothing wrong with that. And so if already one factory is doing it and others are not doing, what we're saying is that we will give incentives for everybody who wants to run a 24-hour shift system to be able to do that so that more young people can be employed. But we know that there will be obstacles. One, you need to provide security because people must be able to work in the night without armed robbers going to attack them. So it means that we must provide more police officers. We must provide all those companies with security so that they are able to do their work. But if we have to provide more police officers and security men, it means we will employ more young people to join the security services to be able to make the 24-hour economy work. And so it doesn't mean that if already 1 or 2 industries are doing it or 1 or 2 companies are doing it, we cannot provide incentives for more of them to do it so that they can provide opportunity for more young people to get work. And so it is our policy, we'll implement it. It's not by force. When we come, we'll open it. The initiative is available. Any company that wants to work a shift system and work more than the 8 hours that they normally work from 8 o'clock to 5 o'clock, they will sign on
and we'll give them tax incentives. Abzian for Reme Dani Ranwan Senu Mampeni da John Dramani Mahama Gonja de Sekonkra Watija Tanguma so prosro with dear and yetin ke way amra na just ono so swati sim e wa hafo mantem ne mu a woni nananom ne adehye ka bie wum ehiehyia botu man aka somusemo na waje eniema e do my Ghana ma adehye akoma so na odisa nchiremu wei e ma ye na busia for sa 24-hour economy asem ya Mampeni da John Dramani Mahama koka ye ya ejaman for chesa ade enkonkosa ema Ghana ma de hye yenkobu ya ketem enkoda nkohwan kromo te a eja no na bri MPP fu ani so no abrantie Eric Ejeya enrebi atwam na oboaboa eye mabuna no edema ndc amanyoko no obono mantem no mo ede atoja se MPP fu na da omo no so ade so bri chese ebri wo mani so ama chese ntase na aka omo sese a omo nya asem pepe bia nka nche Ghana ma de hye ntino asema mampeni da John Dramani Mama na asem okaye no ene no na chese omusi hu na anopa nwajada anopa wi nwumra na gudesium wo mo we ne dwedwedwedwe sa no se kwambia so sa nchise no ebeye adwuma emede insusanso papa abre omai opani Eric J. And sabe bia wo do aye born to aye kopie bu no east ni nyina baby ni wo monka bet na sem e kan se e ko techiman Farouk training college so ku ni ba ko ba so level 200 that was training college no 2 years na allowance emma ono bet na utwa bet na eno na odi bdd eno bi na odi tia ni fi enti abaya wo mpia ne allowance emma no no aso afedisika kwa kutwa ne bet na bet ne na so bet di afi so do mo na wonya agene so baby aye ko ye bia na era no and me in person I am against that for because masa system no working and ways to even survive in the system is so pathetic in the ways that so one continue more and try when you have a video of the fact so and no some now more can now you one listening leader that was so young and I know that all these things will be part of the enemy Facebook because Mampeni Mahama Disaba Umi or Dean Sujin and Numkasa. And this election now is about credibility of the messenger. Say messenger ni your trophy message no they ban your trophy. And this Mahama Kasane na Lajiba Umi Ejina Hokasa. You could clearly see about your trophy. So the betting aspect we will review it as we said. Secondly, I did about one teacher trainees for Nasamaya and said, your amount certificate as a lawyer. No apart your privilege. Or your privilege in we are practice as a lawyer. Or said it, you know. That's right. Now you was to 2 more years you know. You must find the bosom and sample for your internship. Any of the law firm and I support. Samson and Padano would teach training college or course to cool Nufian or was to cool more would the normal time of corporate teaching practice. And I'm a boy. Or for any teaching practice now. What's the school no about with one sign for employing in national service. Now the certificate near Diamond school is soon bono and also in our sign control license exams. So we'll be better me pass the training college where we look at a certificate so a training teacher exams. Yes, appraiser no school authorities now the debate teacher new or born home modern and call out trust of our say teacher new there be of book or bus school and of say no upon those are the things I need the access. There's nowhere in 2016 you can license exam. Yes, a license. So now a lawyer now where we school now passing the exam now license lawyer and your license exams. What you must say about and how can say Padana wakoye 50 courses training college now we now passing exams now by buying post na buying the media consider beto this all control license exams pass my post you clearly see say for the past 6 to 7 years when we implemented this license exam and for that 1,000 betra emudodo na ni adentina ye create ahead na the amount and what we are saying is that can in 2020 it was also stipulated in our manifesto say about the team to die because yes imagine say my over show near training college amane we are seeing better fee I want no pass also continue to mumu I want to the mumu Sompa kudidi doesn't make sense. Abzan for way ayo penny Eric J. Maybe a chemu na obobo mebuna no de ma ndc amanyuku no obono mantem no ne yete ne nka no a man penny da John Dramani Mama na probo nyina eja udine pemu de ekode ba bia no na ne esem na oni edi nkoma no wo chechinsem kakra de akere ye no na busia na no si ya na mama no tuasa sam na de basa no a okako bonkum no waka konifa kakra no nti no eja ne openi Eric J di nkoma wie no na ye se ye mompini vice president
Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na kache ene MPP amanyuko na kache ne yankobisa wonum se ensem wo ya mampeni da John Dramani Mahama ebrobroso yi omo eyi ano se no ntino emrase wejani owo emrase wejefie ma de hyewa afigya kwapre no for baton pesia so onabo Collins Adomako Mensa ono soso yene na edi nkomo mo kire se mampeni da John Dramani Mahama de obeka ne se bibi fufuro bie ne wono mo a wode ba na sa 24 hour economy na wa ka ho asem sai enye se bi ade kwakosa magana ma de hye yakwa akoda kwakohwa nkromo anadwene nyina ye be ye adwuma no se ne yeguso a ye adwuma no ene ne yeduru Friday nom ene ade na atisi kromu a onkase Ghana fo ye ne Yesu aho kire no se ne amanfo si chele boili kromu no ne nyina asoso no economy a ebomo sikasem ne ntotoye agina brane Honorable Collins Adomako Mensa. Licensure exams no on one ko check on manifesto on one kasa. They wanted to start it in 2016, 2017. That is from them, the same people. And then them make out CITAC, College of Education for the Kase. They don't agree with him on that policy no sober abolition. They don't agree with him. And now see that Oba, he will abolish it. He will cancel the 10% tax. The contradiction is what is interesting to me. Honorable Atofossi, the minority leader said, on Friday, he wants to abolish it. Or no, minority leader. That's what he's saying. But see, Muntaka, see in Kamukura, young council cry. Leading members of the NDC are arguing. Say it is a disincentive to youth development. Some of them are saying, say, abolish it. It's actually John Mahama, they will say, you will keep it. The best way to keep it is taxes now binding to serve as a deterrent. Only the way taxes go free. So I'm a man for Akoswa better. It's not make us say it is the flip-flopping. And I can't afford to analyze it. But I can tell you, Union Bema, media say we've started on the good notes. The campaign is going to be fought on issues. So the memory analysis, no. Whatever he says, whatever my candidate says, no, it will be put to street proof. I am happy. So at the end of the day, maybe Mujiji again afford give us another nod. Observe ye mraswe jeni o mraswe je fiema de hye wo afigya kwabre no for baton pesu so asantema say Honorable Collins Adomako Mensa ena yetene kan ni nyina say the Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ene mampeni da John Dramani Mahama eja weka na weyaka say Vice President ene nam sirim ene mampeni da John Dramani Mahama so no ene nam hafumantem no mo ene bonomantem no abusiafo ye ni die kire de befra tobia no yemfa enkamem wo ma proba one more ebom yento akase no soma mo na yemfa mo enkonsam fufurum enro na beto dwa se nye twede ampo nyankrompon ba se yadomo a wo hatam no nkumachi otuturbu nso tonso ba wia obotantimu a wode gafa dum ne mununkum gire matata na efa fie na wokofa fikire kakra bia ekase Speaker of Parliament ni fie a wotimu onkrapumpere mantemo enkamperim fokokotone ede makwabra ne bi kokosi se wode kosi hotel you so de kwakosi dia dio ka wo matwa ede amane kra na we kra moton nipa ne ko ya wo kwakwa enkrata o Lands Commission fo atena ye no NSA Lands Commission penim fo say ye Sadia na matone no Speaker of Parliament ni fia wotimu ena matone santempara ena jakurasi makasomnwe omo edane ade no esade wo ya ne sika ema no wei ayamra na dwumade kese bi koso e won krapompene Malisa Hotel ya Speaker of Parliament no a ekasa ase ena odisa ansem itu dwasese nyankopon efa kwamu a enkenenko wada abonten enka asesa ne niam nyina di agu abonten a enka wo kwakọ seresera manfo wo mu jade ne omo varanda so na mpeso de niam akwakosi na asem ye si ye ena kane soafo a no show my Ghana yen sase eni madodode ho nsensem so a no saso ye kane mrase bedwani a no wo mrase je fie ma de hye wo Tamale Central abaton peso so yewra inu safuseni ekwakwa ne se eyare hosem eye ni wusem pa so mayi kese ye bibia ye tone ama ya tone ama empo Speaker of Parliament ni fie a wotim ya tone wa bra ye hu no wo se ye ni wusem ema kese ni kwa se ye so sade ne because it's like a government house, president of a Speaker of Parliament. Now, Obia, the Owo Lands Commission, and it said there are certain houses and certain parcels of land you can't touch. I was shocked and surprised. And so I think that if you say Babuna Kasano Kayan, that's the right honorable speaker no the Minister of Lands and Natural Resources should immediately commission an investigation to establish the veracity of the claim. Now we perceive Kasa because now saying Assembly that Akumia say I'm an experienced elderly politician, Now what the
the way you have put it, no, the impunity exhibited by government officials and some public officials. And then, I mean, when detectives come, you are shocked and also surprised that somebody can do that. And yes, it's true. Impunity also. A government lands, because you see people taking over, selling government lands to themselves. And yet, account all over the regions, all over. So, well, this is how it comes to. Zafonti we eye kanemra sebe dwani no womra sebe gefima this year watermale central abaton pesua so no akro no a no saso eye soafo a no hwe mayi yensase ni modorode ho nsensem so yewra enu safoseni na eja yaba pini no obuza na sade we no esi ni pen so ana se esi MPP pen so en wo chese se ne aban we omusi fuma japade fom ne ma no ha dwene pa na busua waka ne nsem ye no en asompa fem nsem twefo ye se ja ye de asam na de basa no a ye fifi mu didi mu ba ba mu hwemu a e de ani coach wisie ye di akire e ko fifi mu ansa na se ja ya no pipiripi ye de bebo so bi a ye de akwa kobo so bi ntie ye ne se ye mompiri wosoafo a wona hwe adansie ene adwuma ye ho nsensem works and housing minister Yera Francis Asenso ba che ono akro no a esa so ye mrase dwani obo mrase gefie ma de hia e wo bantima baton peso so ne nkobisa ne se no na nka okwa akoton speaker dan no ana ene wo che se bo yaw minimu hwe minim ba bi asemi kure free a aso mpeso mo ya e de ba ye ya mi kombe sense mi kom sa aseme ene nka me kwa akoton speaker of parliament dan a me ton kura wie na nya lands commission fo adama. The Ministry of Work and Housing is not aware of any such sale. The third property is not under the management of the Ministry of Work and Housing. And as such, we do not have any control of the properties, which therefore means that we are not in the position to sell it. When it comes to the state land, state property, state landed property, it is the duty of land commission to do so, and not the Ministry of Work and Housing. State property. It is under the control of land commission. It is only land commission that can lead to one. Second, the third property that we are talking about is not even under the management of Ministry of Work and Housing, and therefore we do not have control over the property. So we may have to get a full understanding of what the rights and rights to and get the full details so that we know exactly who to approach and answer to that. Well, I mean, this has nothing to do with me being a member of parliament. I mean, this is a state property managed by a specific state organization. So it is only the third institution that is responsible for that particular with me being a member of parliament. I mean, this is a state property managed by a specific state organization. So it is only the third institution that is responsible for that particular property that can answer that question. And I'm saying that I have checked with the officials of the ministry, and it's not one of the properties under the management of the ministry. And the ministry is not aware of any such sale of that particular. Observanti we ayo swafo hwe nsase adwuma ye ni apedie ho nsensem adansie nyina Honorable Francis Asenso Boache ena yetene nka no saso mrasebe dwani o mrasebe gefima dehia o bantima baton peso so no wo kire se asam na ye ka ho asem no a amanfo ko ho ntintini ne wonimu nim no to mu nkine no na ade no kura ense ono na se na tena ye na se nti egwaye no nwanwa sa amanfo bonidin ebonide ede bata ho a no beka ne se na tena ye no enim ho ma chimpo abuzia for safe no wabeka ho a ye ka o se Sompa television abuzia ye wi pram to brekase and ansam ba bia wo bia eja yeguso ayede ema style bia no saoti enka obono ni afumantem ne mo a aha Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM se wo obono is mantem ne mo a se ye techima ne se ye nkransa se ye kentampo aha se ye Sompa 90.7 FM and asa wa santimantem ne kwado a ye Sompa 93.1 FM so adama ekutai mu awiai ye kase ne sent no eje ba bia wadwenche ne unsusu obetimi dia ba bekan ho wabra wo kan wo ye social media ahodo ni nyina so okọ eye Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na okọ YouTube so a eja Sompa TV adama okutemu a ebe bia wo bia na kase no ye de eye mamo ye nto akase no so mamna abusua ye formo enkonsem fufurum na
nananom ahemfo a wɔn ɛwɔ krache ntuburu yɛ wɔ otimantem no mo ɛde atodwa sɛ wɔn ɛka kyerɛ mpanimfoɔ sɛ sɔma yɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛnsase Ombetontone edi ama manfo di ababeye niema ensemfata wonoma catch room senyadea wonoma ebetiase wei eye mranche ne maba waku a won potem honomo enom de sansami etuja Elijah eye kandifo edi makui ne nsam ni ewo hono ende ye gina bulldozer animu yi ye kabolifo asase so na ye gina no enye otirigi a northern region. Yes. Na yan fire sase ama obi se wanye den oye mputu djuma biara fi se ye wo ahuho omudo edidi wasase no so enti ye die yan fire sase ama obi yesre omamunu nyina se omuntie yesufre no munja adwuma no weka ho ampremenu ene ya ma warning ye the petition akọ ye de akọ this assembly ya ntihwe ye de akọ regional minister ho ya ntihwe da na omo be start adwuma ho no ya ba omo ho omo so omo njai ye prasunjwe na asunjwe ewo babia epim Abzanti weye eye Elijah ne dom de yete wonu monka na no akire wo mo de soso so mo de mo ka ama pani bi a wokure mu atiase se omo nsase no enya de aye tone ene peso ma yo magene so mo kwa akotone de ama China fo no a wo mani nkete sa de enye no e de plus ne minus so ene totu mu din no wo mo entiase ne entiase kina nti wo mo ka kire mo pray ege primfa sense ase ne ye ntone ene peso ma kwa akotone sense ase no e de ama China fo no esiwo chombon asasi so a me na chombunwura omumbo me amanieda nanso saa dwumadi a nde ekoso ayani abre a yesu fre Ghana abenyi saa dwumadi yi de me na chombunwura ajabato the first minim hu hwe enti me ohini panyi na abunya the second kabanwura ye sufre aban say one bra down na uri ahimfo no ho ohini bi a wa release sasase no ama ankurankura dwumadie say omumbe ye say dwumadie yi no omune no enhia aban panyifo nwura mu na omunye nhwehwemu hu say asase no eye hwan dia say ye omunye nhwehwemu ewie na say mfumuso bi wo mu a omo ankasa behu asase no mika asisu say asase no mo release over 20 something thousand hectares no eye ninjina eye na wuri asase a eye under trombone traditional Abzanfonti weye aye nananom ene adesie wo ntumuru krache ye wo otimantem no mo ne yete wo no nka no oyene popropo wo kromo no mo ene yete se no wo gina nananom anam ade nsamato gya se wo ne mpanimfo nyadwene se wo mo ensase no wo mo ewo tiri difri wo no nsam etontone de ma hoho China fo no emo be se ensase ne sa abzanfo ye to aso ye gusu a ede mo won nsase won sansem ya ye de mo eko Baka Youth Association a e wo asante a South abaton pesia so e wa santemantema sei na omo so omo de won ne mu apie e ma mpanimfo e wa sante ene abam mpanimfo nyina so omo nsase ne omo mfanye galamse o omo ntiase ne ntiase kina saa galamse sem no enya de omo beso bi so e wo Baka ene ne mpotemu e wa sante a Chem South ene ne mpotemu opani Thomas Kwame Chei ya wo kasa de ma wunum ne nsemu a wo gina oman na mu de tu dwane e hia hanuma na ewo enioma boni a sebio e koso wo banka maimu a yehema sebio one ne ntrankunwafo ene MC a owo Asante Achem South omode Frempon a sebio omode Chinese fo abakrum ha a omo pese ombese yensase yehene dada na ote akunwa so okoje sika 150,000 asa sika no empuntunjuma bia na oduma yehu okrom ha ohima nso a ohine ne de ne fa back door de ne ba ye nso no ono so de
your friend is saying, Nkofo from Swaba, Chinese from the machines, any soldier for Abakrumha. Adia Bankama Kanyina say, Adia Bankama Kanyina say, that Chinese for any the fan say, Jan now or no Akoko just at least mining contour now or the Abakrumha. They hear some mining with Krumha because in Chinese for Adia said you or Moyo Krum or Mukokubiswa. Secondly, I was going to weigh a penny Thomas Kwame Cheya Wada, a rancher about Wokuan Banka, ye was until Chem South about on Persuas was Santamantama say, and a tenant can and watch or more at the one in the Mopi, Emma or more MC, Honorable Alexander from Pons. One way, pa, now some no more cano, a your money bresem. Kabi and Kabi, Henny Casa, Akolan Casa, Biwanoa, a police station, and as a course, and a better tower. You to Krumha. It's I say, I have for better national. If you share the Bruni, a conference share a Bruni, they were quiet, as you never need a dog. Now, yes, that's what a Chinese for Baba Yadu. If we say you put your answers as a Kakrana and I'm the giant, say a free one by to Mana, as would dear better be blue. Now, MC, as someone more candy, Kakra met me, I can't find one and say, on our bem and on the buyer, said, I'm not been penny for Kuku Dampan of Dog buyer. Nye asem ketwa divisional crime officer district commander we can minerals commission from Kumase any fire service immigration for omunyina ba ha na say nia de kwaye no aye kan bi en no ahu say na aye enhye so na aye enhye so nti MC you know send your more kan no wo mse woni o man na ani ne yedie na so awaban sem se mo be ma ato aban se wontwe nanim na no hwekuru no oni assembly man o the bed o sha asama do say ya ni o ka say o ba say until sa good proof eye ba ya o mo de o mbe ya o mo ton list de ma bia ya 150,000 na be say ya he ya and then akoka is ya o my I was going to weigh I am ranting about a war banker. A banker youth association a was Santia Chem South about on Persia so a war as Santamantama senior 2 woman canina a ye gadam sell mufisa woman tiasie and Maquine da and me being coso a woman a pumo no mona or when you China for it to me ye or when you tissimo say best sense as in a fun too much as in a fra or brow to me and fire way and mano enye. I was for semi ye the same fancy yet to aqua country to country na a chiri besa cosonan care see being a bankrupt penny or 1 monomo yura a Alexander Frempong our manosonan in a ding como woman into tomb yentoaso na yan fast dama 21st clinic yes yatika ya dear no in tin we free sinum efa otonase efa osirim efa nankokum setwetwa for the 21st clinic hospitals ahodo na doso eye bedunum obakumase we hwe overseas afa radio nchenwa oboase cancer cortes akra dome sunyan enkransa techiman susu be yen 0540311311 na yenin komo mizone 5G yeguso ayenunum onya mizone awo ye wedding wo ye wo ye party o pe drink obe serve mana te wodi mu a eye mizone 5G ne ye kan for the amount 5G no ema energy ema dwuma bia wo ye bia wetima ye 0246270221 Tabita clinic esemen kan kire se prostate no bema prostate na ne be kuyen ojonso ti ya wo mojonso moja de kire ojonso o tenka se jonso na kam ne ntibi ma bema wodi 40 45 50 word mo kono a moni nko prostate no if se no na do be kontem o pa ya sabe ya je wo matumu a wo mo ye ho adwuma e Tabita clinic wo so for alignment ya enkran so ne yo Madina na takwa de sunya so yo ho 0260 196219 3A Herbal Center e 3 cool capsules abedwa so a koko ti se de kura no a ase betu ase be hini hia ene so benya 3A Herbal Center ye 3 cool capsules no bi anom e be yi usisi mu hankra nyina ama be ma so so watimi atopa e de ahyecheria mponyankrumpo de ne monyam abama na sem wo kan wo twuronum si enwome ase enore se mpoano anwa no etimi abamu Food and Drugs Authority empedifo agye atumanu nti no enye na e odwa so kra Colinac Daniel Ba Mr. Ba ne apidanko benya bi 0540107107 na oni edin komo ye gina we so na busia ya da ye ho atonkra ba ye ba sem ne pia ka kire ye de be pi muso
Tika expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa Achedie, Yaba, Sompa Achedie, 2023. Bible say, Nyame Sompa Pani say, Ubi Konyanka, any Rusiamo, and Utina Sompa, 93.1 Kumase, Sompa, 90.7 Nkransa, Sompa, 98.9 Sunyane, Yakabom, Sebronye, Yebema Enisia, any Akrafo, Editi, na Yankuayetini, Ajisa Obebuayen, and to say Sika, Fatua Matrufoiso, 0598-559802. Meeting 0598-559802. Edi also yeta one media. Brana Bosone. Nida toswenti omuba ko. Ni beboja trada. Nadia mudu tumo yenu. Yedi ama ekuna. Sompa fadi amuye. Onye nkuku fushi muswa. Efise di amuye ye. Tise bi sija. Se de fasi fifra krafo enyanka enipo. Omo wilibie. Chone klase. Omo wilibie. Ye bi bi fe. And so mo de afema mana proso. Everybody won shira mo. Bible si bi ohu krafo mo. Everybody be shira. Se mo ku krafo mo. Everybody shira mo anu kese apapa mso be mo kese ba amen na yesika na yetuma so a wobetimi dia ba afenso se niema bi anse ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse die die mo amu nim Sompa Achedie 2023 abusuafo yafa ye hunhyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu petiti. Sompa TV, Emma Aketiapa. Abzan for esaso mama kwa babio ba Sompa television ye wi aprem to breka se so sauti enka obono ne afomantam ne mu a aha eye Sompa 98.9 FM se obono ismantam mu a se ye techima ne se ye nkransa se ye kentampo aha so eye Sompa 90.7 FM na se wa santene ne nkwado so a aha ye Sompa 93.1 FM abusian for ye nto akase no so mamona ye mfamo enkonsem fufrum ye tetin sem bia wiei se owura bi the vice president
Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ding enam Kumasi abonten so ebu amanfo ejisika gunu botomu abra papa no susu ni mu hwe say yes vice president nko national security minister Yera Ken da paso so wodni din enamu ene mpenifo titiru pinu a anage so do mu din edidi ewukuri mu yenua ofoso bema na semi nani edi akiri nani semu yene na eni hu nkomo ko free ma yeah ejo na butu we afun ta na so squad police station no okay okay ena fun ta na so no ti aye mra o machi no a o mo no emre so me na kwakotwene patwene mu emre ye adwuma ofu boy nkomo abrantie ye friend no Dauda Kwaten dodo no afra no Nana Kwaten na abrantie de wo yo no se Ghana protocol sem no nti no se wodada okakra ema so no de ko omso ogisika no ewia na wone wada saa na na adwin nyina ekere no awode enam na wedie ema mienu na ye no setup na enwada itumi efa ne ho adwina obaba ko a wo adoato adumanu se ne baba ko awie suku na wo pe prosi mu kwan de amano a koba se obaba beje 7,000 Ghana cedi eno na sabre beje 70 million no akope police ni na ansa na no oba na wone ne tie no a wono abu no afaso no enkoda no form so ana wo mo slip a empempi no se okaso do mu ko prosi a woje no na eno ewo envelope mu eno ti oba bi a wone no ete ewo Wood Village Sokoban me pese me boni din na wotwe abrante no se ni sika wo fa mre no afi kura de wo se senye sika na de beba be ma se de wo hu ofenoti no kura no mepewo enti bramie mobra wotwe na entwe na envelope no wo hwehwe mu no number ewo slip back so wo frɛ ye ne BC sister no so wado ato adumanu no se bomi na abrante se ni ya emu nsem edaja se no asokwa prosi o ma ya de ya chi abrante no na anika sem wom ni se o mampania be de chi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ni din e no de nam se nam no krata bi so a wono etro de ma no o ye de ma Bawumia wone ne nam na se Bawumia wonam sirim no wone ne nam a odi na chi ne nkoda ne bia duru ba bi so o so wone kanda pa enenam ene enipa wo bo wo mudin so wone wo nenam no enya asem ketwa enti askwa posifo no yawo mebo wo maba so wo ya de papa sabri abranti a ye frɛ no Kwaten Dauda ya so ne panchi na asemi abrante o ye de no wo frɛ hwan etojo no a etojo no a enti sese no ma wagigi wo musika wo sehwia fam ho wo mu nyina ba Kumase se de be yomba be wo musika enso pim no do masimu na posifo no che no so wa yire duro oso ode o wa yire duro be yira no na de no wanyira enti posifo no so eni wonyira mienhwe asokwa posifo na ye adwuma patrol team no ma ye adwuma pa enti ene commander district and then division commander wo ho Kofi Abuaje ene Mr a champion ne title no na mintumi enka mpese meka omo ya de omo de title no de enti ya o se no branza no maduru ba bi o maduru no se no masere wo mo se abrante oyinipa boni me fa allergy bi anka oyinipa boni wo kromfo kire se emma wasisi wo mo no enya asem ketwa onim se asem penipa dwumadie so abrante ya hwehwe no bosume nwatwini ena ya hwehwe no anyame chade be afi ena ya chinui ya hwesa atentene ne be ya adwuma mo wodi akire de amejudi ye besi bia ne be ma atiefo so aso ate okay abzafo nti we eyofo so bema ga ma yi a phone bia na so hu ya voice no so aban de ofori so se wo ye bintia bo se mogije jama boje se sa ena keti amon kan no so modwini hwini mutirim ya abadu sen difference wo mo ame de na adwini wo o de adwini wo ono de na adwini nim mo adwini ni wo ma na gesa adwini wo na so nim nyansa mo awzafo jo so bema ena semi wo de chese ne anwumre mbodi hu nkomo kaka and there are some penipa ye ne the team Bawumia team
ene kandapa omomra no meyi omano efise yawo ye be kwa abatu obiri enti se abrantie the vice president edi kodi boni se ya ni team no mra meyi ano efise opevotu pa anya sa asemperi pantia amzafonti ye bedi akire na yatoa so nyankopon ya domo a anwumre e wasem mpeni padwumadi eso enti anwumre ya na oni atena Sompa television si yento akase no somamo na professor Osei Poku Sampene oyobia oye adwuma okonfano che ban ya sabia so tete a doctor for e Kwame Nkrumah aponum no de afutuo e ma ba mu mpedimfo se galamse no a ye hwe ne tra ye duru ba bia na ye de kwakwa politics ne ye hwe ne ye pa na enen kwada bia ye wo mu ba wiase no miamia hodo a galamse ye didibie nkwala ye wo mu wo ho no mu ba wiase no ense da nye papa bi ene yare bia ya na piepie nkwada no ho no ehu pa ntobasere mpedimfo se wo mo enya hweye ne enti ye ni emfa enkohwe galamse ni mienu pa harmful effect of mining on the body and then the environment. And so the main list was the chemicals that are being used in extracting the ore or the gold, especially mercury, cyanide, and other lead, for instance, is also now being used. Basically, most of the chemicals that are used in extracting this gold are called heavy metals. And these heavy metals are things or chemicals when they accumulate in the body in bits. They spill some of the heavy metals into the system, that is either the soil, water bodies, and then eventually goes into the air. Abzafonti weye aye Dr. Osei Poku Sampene Professor Koranesa oye dwuma okonfono chaban ya sabia so tete a doctor for e Kwame Nkrumah aponum ne yete kan we amra na eye artisanal and small scale mining for ene kudo pina kabum ye nkasa ho dwumadi e otakwa abonten so na opani Steven Yeboa so oye pani bia ejeba sa dwumadi hu a wabene mu wono soso na futu a wode ma ye kakra ni. The gold catcher technology presents a unique opportunity for small-scale miners to change the way they work. For a very long time, they've been working efficiently, producing less gold, and even worse, still polluting the environment and actually intoxicating themselves. So this machine, the crusher and the mailer, and what we term the gold catcher, is here to help. One thing is that this machine works faster. It recovers more gold, and it doesn't allow for the use of mercury. So they have a mercury-free way of recovering gold, more gold in a better way. This is critical because we are all at risk. Water bodies are polluted, the forests are polluted, everything is it's being attacked. So this is the best way to really work and ensure that they're able to produce gold without destroying the environment. Abzafonti we your penny Steven Yeboa we penny kwanche for that commodity monitor adwumaku ano ne yete kan no akiri opani Joseph Same Bonzo eso eye miner wo mpotemo no kra de yese wono sa be for contemponim de kwan so a wode ye ne mining no ebura adwene ne ntase so no so ne yedi nkomo kakra dada na me yisu no ma me nyeska o ma me nya hwe me san so me boys na we yale ene fufuri bai boys wo ye adwuma womble yale bebi enim eba ya wonye wo gold nsu bebre nti ehun behia da mi hwehwe fofo na dada no mu da fofo no boam sen dada no de meka che obi dia oyam small scale miner nende enne ewiase akonenim ibia resesa na dam gold catcher ya obaba adi ama wehi ehwe site ya ehun da me boy si obi anani age because obi anim da ochi ni gold a ofa me panche at the same time so obenya no gold bebre. Abzafonti we chesa befunim de kwantempon kwa so a wo mo fa so de to gold ne wabra unsei nsuo nsei asase ho ncheche ne ho kasa ho dwumade na ekoso a eranu me di sansemi atudwa wase no yemfa mum free hoy yemfa mum ra konfono che ban ya sabia na Kumasi Metropolitan Assembly Kumasi Amrado yewra Sampan na otu amanfo fo se ye hill konfono che dwumade a yewra opemso se tutu otosom ye no de aba no
bibia say yes sempoa say yen kapre say ye 1 cedi say ye 2 cedis ye yemfa emwa na konfonoche aban ya sabia na esi wono mu no esiminu mienu si unim da kora wono no ubebu ahwe sa bre na wabu ahwe no nye ho na wo be chese yemfa nko asomesi anase wo bentene wo ya no ne be no na ede wo koye de kokora na mu ye dene a konfonoche aban ya sabia na beba bewie enti be bia ye dro sese ne ye wonsom ani nipa ye nyina ye nsom ye hwese konfonoche aban ya sabia ebesa so afa na ntuma papa bi efra o de san summit dwa bra na ekudo pinu a abeka km mpenimfo ho amoma ko konfonoche aban ya sabia ekwakoye wuruma ye na yewra sampan e de san sam ye tudwa activity na yene Bloomberg philanthropist ewo jabu bia afibia no enu omu yese ya ni ewie ebo uja the cancer Zembeka last year this year we don't care on the church drivers no there so mu ye ni enema bia se adima wo mu na kankan for no so am de ko am ni ha ko afi ye se ye muja na beba konfanochi kankan emergency unit na ebinema kakra abrewu no mo dia hwe wo mu a Presidenti no omo epipra omo ewo ha me ahye omo crime enti ye ba behwe omo a epra no e de achedie e ma profanochi se fanso omo asene omo so fanhwe omo a e na ma consumer omo so omo Azafo yera sampan ye kumasi amrado ne yete ne nka ne wachire e na opani ohwani amansa di nkomama konfonochi aban ya sabia no yera come from pon so je ne man e da ase members for local meetings platforms once the crown saw the fire star 776 star 19. Azafo we ayo numonyamfo kwa mfrimpon wono ene hwani amansa di nkomoma konfonochi aban ya sabia no na yete ne nken yedemo eko asante achim eye muruwa ana muramura ya wasante achim za tabato mpasi so na medini sema moni ya mfancheme na akwamu hina wo honum na ofurikuma wodi kan ene wotu mranche de maba wafo se titi atempon no se saso akwakofa de aba enkebeboa pa kanetete wonum ticha kwa bota abra so na me kwafia ko big guess ya na me guess SP wo hoyi ekwan ne ye faso dwade ekwan ne ye faso hye entade ekwan ye faso ye niam pie no senkie sa kone akwakofa de aba enkebeboa yempa we yemra na basra safunu school a won potem honomo na omudi educational week na e dey futu we emaye yengo fa yana na mo nyoma no amuja hono se na wam sabi no mu ni nepa imi papa bi mfa mayan ya enke yenu se yo yanye ma ye ni ni na ye de na no mo abeyo ekro enene je twaso ene wa menchi wade kane na hu bi we twam pese wo ni tiriso a na ko ye konfo mo ni bi a otiti nro na ye ne gwala aba obia era na mtete ni ponku ni yie wona na kana ponku o mu na tse ponku ni yesi yampe ya tutune ye ba na mu aba mu obia ponku ni we ese we sabi kwala ya boni mu ba ya o montare shim se me ka ba kwa chewa ikili no ni ade entare shim sho montare shim ampe akasi ya na no ehye Abzafo na enwechire en circuit supervisor won potemo no pani Samuel Asante so no e de kakra episo mobile phone for the good purpose now we hear the other side and so because ade bia we beto phone so no enye se the moment ade beto so no aka ho we betimi adineti
nanso so wo be delete no aka system no so enti nei obi wo ho a na wo hu no se wasi so na ho ye fair wanya boyfriend no se twa pictures ana videos fa send them na wo yi no ho ani ade atwitwa sa pictures ni nyina onkai hu no se da chi bi no arabo nya ha ya ne ye hyase ene nya ha ya so de bisi da chi bi no ebeduru ba bi no na afei position bi ana se di papa bi aba to ni be use sa de no against you boni be kan say sexting eti wa yi no ho na be jamu ni ade the moment abaya sa na post to ama obia na social media ba bia no Abzafo nti we a circuit supervisor one part more money yet in kan yet to asona ye de kase na kwako wie e waso ase ye waso kore mampo abato mpeso asona na ye tete and say accident bi asi amase na mo kase nipa mienu bi pra no wo hye a emperifo asese wo modo makoku konfano chaban ya asabia ma a doctor fo juno mo na so e hwe mo prekru e dia ma wuduma da ya ye se pragia bi a no oso cement ne iron rods num se dia de ne ba yo se dia asem ne siye ene ke se tete fa so ene ka ne si ya surudu nti nipa bienu a na omo egumu no se ene mo kasei omo eprepra ano odene a ambulance fo ene tutu amerika ba ho no besesa wo mu a abusiafo se ene mo kasei omo egu konfano chaban ya asabia na odansini asemi na na nitua mu Hussein Mohammed echechi nsemu sei e de kire yen Siba 5 o'clock mo hon na esi ya na asana pragia na eba na we ni fairly break nti fairly break no pia o mo ko hye ho nti pia o mo ko hye ho na ko se ayere se ebeyi wo mo ana pa bi fie fire service bi fie police o mo nyina abaye wa hye 5 o'clock ma me no crowd wo so ja ne ba wo ba bi o nti on na akwala no bag na dem no nti si se ni se ne ba no so o ma te so mo ntie so ana te sia na pa de ka no a obeyi wo mo no otwomo ocham ana amanfo pa ne chewana ono so omkoyi ya ansana yetumi ayi wo mo no papa ne de ne ho ye na maame ne na no aye mmere maame de no aye mmere pa ne pre nyame ne maame de aye mmere so kana police du ba bia enso nko bi na apake no ampake ya anka ma call car kese no na ba ya o de twese si 5 o'clock nti owo wo man ko mu kombewu so Sofia yedi o magu ambulance nti o moko afeni yetuma yi o mo a yedi o magu ambulance moko Jabusianfo we yenra enwumre be no num ho no mo na sare hosemi esi ya posifo ehwehwem o mani de akire so ye hyembo se ne de akire bi frato bia no yemfa enkamemo asedan koma cloud internet Ghana open internet ye yusu wa adwumam ene fia cloud internet Ghana ne ye kamfo de ama wo mo kuma se top high abrosan no ye opposite Love FM no ehwa no mo wo ye ni nkoma 0244601933 so west her back clinic say yen kanchiro say eba ni stroke a omo south stroke ya de mo asa asore ya nante bio omo south stroke ya de amo atu america omo south stroke ya de amo oti makasa di nkoma to nyom omo nya ya no mo a omo so omo south stroke ya de na nso ntimi nkasa ntimi ennante na odasoa edafom tim we eye so wese back clinic asem ene ye kade kire mo ba ne bema mo pa wo bema ho bantem nyina so wese ye ho adwuma pa kidney nyina so no ene cancer semi odwa ni kire ho no ye bebo pa ye wo Shim School Junction and a barakese 0243282629 Express Group say bray nyamfa untu kwankwa bruchiri opeso ko Canada opeso ko US opeso ko UK opeso ko Australia opeso ko New Zealand Germany no Italy Holland na opeso ko a obusia bray na Express Group yamfa untu kwan e free kran to kran ye no ye wia ya gi sika din na eja otu kwan enti wo frɛ ye ne 02490004 480249000448 mami abe saben kancho se wie ya de ne dia no odene de amanfo so omuntimie de wachini a ama bamubo ya ba watwe scan ye ko hemfa ba ye lab yi wakwa ya ma chese duru ba bi a aje dem ho no nyina aboso a mami abe se ya de no etese de kra na ye sunsumu ene ya tosa ya de ne dia ma wo a foni ekire na tena ye o tana so patrapa new site na ne no entonchia no nkire se eduru ho maza eduru ho wate furniture ma mi abe honomo na ya de no de aye obia empo
yɛsɛ sickle cell yadeɛ no a ebi pie fie bi mu a yɛsɛ wɔyɛ nsuo ba yɛsɛ wɔyɛ bosom ba yɛsɛ wɔyɛ hwan ba no maame abe sɛ bra aboroso na wɔtwe mienu obo nso ɔba no ɔsɛ keka no ho bio wɔwɔta no nso patrapa new site hɔ no mu a frɛ 0243 3453 92 0243 3453 92 wei ɛyɛ maame abe ɛna ɛfrɛfrɛ wɔ no yɛgyina wei so no awia yi nsɛm a yɛboaboa no de bɛsom mo no yɛde mo si ne asɔre ama Sompa nkɔmmɔ atoa so mede de yɛaboa ma lebi abɔga awia kukuɔ no kyenkyen fidie no ɛde ɛma me ɛyɛ Gracie ɛna de yɛkɔ TV no so bosie buzi boapim wɔ no ɛna keka ɛne ne videos ahodoɔ no nyinaa si anim a yɛakɔso asom a ɛso so ɛta yɛkyi yɛsɛmfoɔ pɛne ɛne yɛwura Asante yɛboa Benedict